Biyag ti tao. Mayrin anak, bumangon kan. Aldawain, intaman na nagisursor iti lako taan natag. Magkaturturo kag pailang, tatang. Alaki Jane, bumangon kan. Napudot to ni Jay Talan. Masadutak. Na kayong timapanaglako. Nadagsan ti lako kanatag. Masapol nga adda kadwak anak kao. Hey! Nuapay mat ngamin na nakurapay tayo Apay ngamin na diyo pinilpili tinasawa yo. Pobre mat ngamin tinasawa yo. Jay baknang kumaa. Uray bakit? Wano anyat itsuranan. Basta baknang. Jay mat lang ngamin kinapintas ni nanang tikinita yo kenkwana. Mangrugi ka mananayray. Saan kumabot akas ti panagsasaum anak kao? Tauray sa nabak ng ti inam. Lasing pa nagagay. Awan serbi ti kinagagat na. Tadimot baknang. Alakit Jane, agmurmuray kan, tayo ka manganay sa tarumwar. Darasab. Masadutak nga ron. Nakalatan natin mapanaglako. Saan man anatangken ti ulam? Linak pagpungtutan. Ala, agawam ti agunay. Agtaray tanay rin. Panawa mong ti kinarigat ti biyag dito lugar tayo. Ha? Papananta kumangay. Yawid ka na, di balay mi. Agdan natan. Di na ka di kasar? Ikasar kan tumat lang Basta agtaray tan, tamasyanakin ka. Marigrigatan kan ngaglaklako itinatang dito lugar tayo. Wen nga rod. Nagngisitak pa yun. Gapo iti pudot. Takasano? Uray na pudpudot. Magmag na kami latang aglaklako iti natang. Masyanak narutkan ka na rin. Iso akayat ka atulungan. Yadayo ka iti kinarigat ti panagpiyag. Sumurot kan kanyak. Taagawid tayo di lugar mi. Sige nga rod. Sikat ti makaam mo, Mark. Anya kamutan, Mark. Nabartot ka manan. Kan anak ko pa'y laang. Ngamsyak amin ng ti aglabakas kadagluto. Awan pa'y maitultulong mo dito'y balay. Dagitilatan barkadam ti ayan ta atensyon mo. Uray kumamot no gumatang kay ti makan. Iti pisyong mo ti papanan ti kwartam. Sumanaw ka man. Ay ko! Ikati malas iti biyak ko. Abay agas no ti papay mo kanyak, Mark. Kunam idi, yadayunak iti impyerno. Ngam impyerno matlagayam ti pangipanam kanyak. Hoy, si kapabay. Di mo man anderan tanak ko. Di mo paritan no sa dino ti kayat na papanan. Si kataglaba. Di mo paglaba ang tanak ko. Tas sana na iruam na itang aglaba. Di yung kumamot konsinsin ati madingaram iti anak yun, anak. Agulimag ka man. Si ka tinalas na ramid na. Tanangiwat ka. Diyak kayat ti kasta manugang. Nuapay ngamin na si katina sawa tanak ko. Si kakaditi imbaga ni Madam akadwak diti ababaw nain. Wen, siyak ni Irene. Mia matinagan ko. Nasaya at matatadan kadwa kababaw nandito eh. Saan ako na marigatan kadagiti trabaho dito eh. Nagdakkel ngamin to'y balay. Nasimpot ka di dagiti amo ta, Mia? Awun, saan daan na imot? Iso na laang ta do ti trabaho. Makabannog. Ang amnudwatang agtinulong saan ta marigatan. Iso nga agsingsingpot ka dito'y tanasingpot dagiti amo ta. Wen nga rod, tapi nalubusan ta nga agtrabaho dito'y nga uray adda anak ko. Sa bagay, mabilin mo ti anak mo. Amunan ti sao. Wen mo't di iso adakkel a pagyamanak day ta kadagiti amo ta. Tauray adda anak ko. Inawat daklat ta nga agtrabaho dito'y kas babaunen da. Irene, adda iritok kan ka alalaki. Alam ti FB na. Nasingpot da ito a security card. Iso na lang ta medyo adayo dito tinakay distinwan na. Mia, jak pay lakayat ti agayat. Adun asa ti linakam ko. Nagbalinan abato ti pusok maipanggap ken ayat. Kunamla day ta. Tadi mo pa'y namam mo ni Ben.
Ngam no mamamom, sigurado may in love ka. Ay, basta jak pa'y lakayat ti agayat, Mia. Talaga gaya manapintas ka, Irene. Saan lang ay tiladawan? At dapat iti personal. May isa ka single, ma'am. Ben. Awan dakas na. Maklon ko amin na napalabas mo. Kahit nakasaganak amang imbilang kaspod ng anak ko, ti anak mo. Narigat ti agdardarasudos. Kaya't kapay amaam-amuan na imbang. Ngamin, nabannog ako na masaksakitan. Nadardaran ti puso. Iso maawatan na kumaben. Nakasaganak nga aguray, kan mangipanagnak iti kinapudnokin ka, Irene. Irene, sapay ko mataklo na nakon. Nabayag matin ngagdat-dato nakan ka. Pangasim ko ma. Ayatin nak, akas iti panagayat ko kan ka. Tangay na panagnikakon ti kinapudnom kanyak. Sige, aklonen kan. Angam, pangasim. Di nak kumamot pagsangitin akas iti napasarak iti kalabas. Ikarik, di kanto pulos paldaangan. Ayatin kay tiyag na nayon. Kas damat ti anak mo. Ipatid ko kas pudno nga anak ko. Agyaman ako, Nay, Ben. Apay nga ta, biglalatan anagidot to'y cellphone ko. Ala, di mo't ag-onan. Apay ngay. Sapay, mansarimi itakan ni Ben. Kasano kami ngayon ang baka pagsarita? Irene, Ay, ape, kas laborido ka. ala, nadadaol ti cellphone ko, Mia. Diyak makontakan ni Ben. Mansarimi pa'y mo't ita. O sige, buludam ti cellphone ko. Ay, alaman nga rod, Mia. Agyamanak, ha? In another call mo't ni Ben. Apay nga tan. O sino nga tati kasarsarita na? Kat, usaram lang ti cellphone ko ha. Uray sa anan, Mia. Tamok nga usaram ti cellphone mo. Inton bigat manan. Awan pa'y ngamin kwartak apagpatarimaan ko iti cellphone ko. Pasensya kan ha. Pautangan ka ko mga mimpawit kumutin kadananang kantatang ko di kwarta. Sana bale? Ipatarimaan ko to nagsweldo Mala, tanudyak usaran ti cellphone ko. Ipabulod kun tulatakan ka. Hello, Ben. Kumusta kan? Oh, nakalilip ka mat. Itaman pang imawag ka. Ha? Di ka kadi mailiw kanyak? Kasano ko makailiw ka? Kat di kanto pa'y mailiw kanyak. Kalat-latan na di ka nagparik na kanyak. Nadadaol nga min ti cellphone ko. Binulod ko lang ti cellphone ti katrabahwak. Ngam tunggal awagan ka. Kanayon mo't nga in another call ka. Hoy, tayo di saan ka na nagparik na. Napukawan, ti panagayat ko ken ka. Gusto nga britan. Anya? Siguro nakailiw-liwag ka matanan niya. Wen, Mia. Nalipata kong dadya, Ben. Nasayaat nga rod ano kasta. At damanan iritokken ka. Kat masigurado ka di kan agsangit. Ngamin, nasingput da ito. Kun nataar nga ura adan edad na. Awan pa'y nagbalin na kayan ayat na sika. Sika pa'y laang tidamo no kaskasano. Isalbar mo man kay di kinabaak. Ay! Aday ta ka manon, Mia, Intun kwan, masakitanak manon. Saan ko nakmat? Ipasiguradok day takin ka. Promise. Sa bagay. Kasapulak mo't ti katakunay-nay itibiyag. Jak mo't kayat nga agdanayo nak a single mom, Kayat kumot ay adda kumamot mangitakder kanyak. Diyak ko nagpalpalikaw pa ay ayatan ka, Irene. Ukwa. Damo tapay na ti agkita. Agaram kan kanyak. Di tantumot lang, titurong na. Aklo na ako. Padasan ta tiyagil na yan.
No talaga mutla adata tinay kari para titunggal maysa. No saan ta katunusan di agbreak ta. Anya? Ay ayatan ka Irene. Rick, ikan na kumapay iti panawan ang mga miris iti riknak. O sige. Hanggang di mo kumanibaybay ako eh. Diyak kaya ti matuukan nga aguray. Tali, mapanang titawan. Agawid ta na di probinsya ta masikukan. Yamamu ka di balay. Rick, maaklunnak nga tatinaw. Amang ano dinak kayat, ngamin, adaan ako. Siyak ti makaamukin ka. Likag danang. Lasingpet ti inak. Na, apay ang nagawid ka, Rick. Kasanoon ti trabaho. Nanang, kasangsangpet mi pailang ang sermon kayo manay. Asino nga minto'y babae akadwam? Kas lamasikugmay. Ken, adapay ubing akadwayaw. Nubiyak, nanang, ni Irene. Masikugan, isama sapol ngay kasarakon. Kan anak naman, ti kadwami nga uming. Anya! Ayun na yan. Adamo gaya mo na si Kugam. Kat adapay anak na. Anya ngay day ta anak ko. Di ka laka nagpilpili mo tan itinasaya at ababae. Hagam, nalala. Agdin na kayo tamasikog ka nga ruday. Ngam, di kay pailag ka sa. Agtrabaho ka pa'y. Kanay, awampay urnong mau. Rick, di nagsakayat ni nanang mo. Agawi daklatan ije lugar mi. Sana mabalin Diyak kaya tayo dayom tiyag balin nga anak ta. Wen angam di nakmat kayat ti inam. Kaya't nakaday jay. Style na lang ti kasjay. Kano niya ti pangadeng ko. Isaw ti masurot. Saan ani nanang ti masurot. Ay naldawain kas kay lapak lagamat maturaw. Umtak tong ti Sara Tinwang agamat maturog kayo pailan. Awang pa'y tinasaya at mapasama kiti pamilyayaw. Nukas ta kanayaw ti araminyaw. Wala. Agita kalatata siya akong ti bumangon. Bayam latan man niya ti magmangag mo kan ni nanang. Sige, iturog mo pa'y bakit? Ay, anyamot din ti kastoy. Nakatagtagarimot launa yun day tabakit. Ay, makaturturog at pa'y naang. Masadutak pa'y kumaabumangon. Mala siya akong ti makaammo kan ni nanang. Anya kayo mo ti nanang. Bigbigat pa'y lang ang nakaariwawa kayo. Sadot sa mga mintinyawid mo anubiam, arak ko. Aldawon nga maturog pa'y lang. Abay, anak ay tibak nang day ta babae, Maawatan niyo kumamit, nanang. Aginaw ni Irene, isang aglalado. Ha! Day ta babae iti lapad iti panagbak ng mo. Sa bali nga minti inununam. Di mo pa'y mga rod pinili na imbag ti inarmaw. Ray, adagaw awes iti pagtrabahuan di ta kabangibang a barangay. Sikat ti mapan makitiggan tapno adda kwarta ayaw. Oo na nanang. Dayong arot baybay ang ti asawa ka kat na dakulan ti tiyang na. Sanin nga ubeng abasit na ita babae. Abasapol nga ibilin mo pa ilakanya. Di yung arot ung-ungtan na. Amoy ang masikog. Amang ano niya ti mapasama kin ko ano pagsasawan yung ano ni ti agkakasakita sarita. Wan, dadag mo na ya. Diya mo basta pagsasawan kahit no awan tirasaw. Apay, baktita kaya? Ay, Ray, nakaluto kaan? Wala nang. Nakagawak pa yan. Mangantayon. Nay, anya ngay day talinutom. Hindi kamsamot iti buguong. Wala nang. Tanagdiningdingak. Ay, palpalaran kamot, babae. Ha? Nagkuna ngay kami iti buguong ti masida kat allergic kaw ti kasta. Agagatol ti bagbagay. Ay,
Ay, pasensya kayo, nanang. Diyak amo nga allergic kayo gaya, mitikasta. Kunak no... Aho! Imposible adi mo amaw! Eh, sana talaga, nanang. Ho! Awan among ababae! Ited mo ti sweldom kanyak re, tasyak ti mangidulay. Gastador ta asawa. Iso nga ited mo kanyak, wine. Usaran nanto ito nagpas nga inanang. Iso ati mangidulay. Anya? Imutan na kaon nga inam, gapo iti day ta ababae. Asawak ni Irene. Iso nga rin tirumbang nga pangtadagit isweldok na. Ay awaday! Talaga nga inulaw da kan day ta ababae. Pasurot kalatan kan kuana, right? Oh, Maulaw kan ako. anak. Kupit ti barong Ha? ko. Nanang! Kamusta ni nanang? Na mild stroke ka no. Iso nga agtalinaag pa lang iti ospital. Inakbantayan. Anya? Agyan kayo lang dito balay. O sige, ta mga laki ti pagsukatan ni nanang. Sige nga, Roderick. Kumusta tirik na yun nanang? Ay, maulawak anak ko. Agpaimbag kayo Naimbag na saan ang nakaro ti panakaatake yun. Hindi babae nga insangput mo, ti magmagtad iti sakit kanya. Ha? Pangasim, hindi akong kayat makita na iti nga Irene no agawin ak iti balay. Hindi kayat na iti abab, iaparakit ka. Ang kasanon ti anak mi, nanang. Basta tong palom ti kayat kau, no di mo kayat amataya ka dagaw sa papanawa mo day ababae. Rick, ada ka di parikot? Apaya, kasta tila nga managawid. Lading ito kaya rin. Diyak kaya ta masapat ti ipapatay ti inak. Ha? Apay? Tung palag ti kayat na. Isa pumanaw kan iti balay. Agawit ka pala iti lugar yun. Di ka madanagan, tay kan kay ti kwarta nga aramatang. Anya? No kayat mo, ibatim ti anak na, ta siyak ti mangtarakan. Saan? Diyak kaya, Rick. Ikuyog ko ti anak ko. Pasensya ka na talaga, Irene. Ang diyak kaya talabsingan ti kayat ti inak. Patpat gakunay ti inak. Isa sorry. Agawit ka. Ket sapay ko mata, di mo to ipaidam ti anak ta kanyak. Tatang! Ha? Irene, anak ka. Ay na, agyabanak na nagawit ka. Sino na ito nga umbay nga kaduam? Anak ko, tang. Apo ko yung ida. Anya? Kasta aya? Malas, umra kayo. Apay ka ita kayo laeng nga agawid. Yaki asawa ka mo't gaya main. Awan asawak, tatang. Takasinsina mi manen iti ama to'y maikadwa nga anak ko. Anya? Nagkas ang tinapaspasarap. Bayat ti kaadak iti adayo, tatang. Ado ti nagdaldalanak. Kat awan na imbagan nagtungtung pala. Ayan yan. Bakawan na dagkuma, tatang. Gapo iti panagbalin ko asukir kada kayo. Pinanawan kayo. Pimanawag dito'y lugar tayo. Takunak nga itarayak tirigat. Ada damot gayam tirigat anapasarak iti kaadak iti adayo. Awan na pintas agasat ko iti papanaw ko, tatang. Nga la, kanya nga raw. Hawatam ati kasta agasat mo. Basta agsingsingput kan. Aggagat kang agtrabaho, tapno ada pang taraon mo, kanang iti anak mo. Ket di ka matanagan anak ka. Agingkat ka ba ilang, tulungan ka. Saan kayo abaybayan, kanang iti apo ka. Pag
pagyaman ng tatay. Biyag, ti tao. Ita anay tabo ng tinayo. Anya ngayon ti plano yu adwa, Irma kan Lori. No siya, ituloy ko ti negosyo ni Nanang. Sayang dagiti suki na, no awan ti mangituloy, anti. Ayun mayat day ta na panunot mo, Lori, kaanakan. Wen ano da pagpunam, naawan ngay. Ang mga nagpatinggalaang mananday tay ti plan-plano. Ano san mikin nila kay ko ti agsapol iti pagutangan mi. Adamat siguro mayat nga agpautang. Ado, ti mayat nga agpautang. Nulakit di amom ti agbayad. Si kangay mo't Irma. Jak pa'y amo antitiryang. Awan kadimat nagtulagan yu kan Juni nga asawam. Di mi pa'y nagsaritaan ti maipapan iti day taabana ganti. Nasaysaya at no itapay laeng. Katrugyan yu matan ti agplano para iti masakbayan yu kakaanakan. Da kami iti asawak tag na di ti day tabalay alori. Da kayo ti pumanaw. Di ka madanagan manang Irma. Adda kalapaw mi iti asawak. Saan mi nga almanan ti kalapaw day di Nanang. May ka nasayatan no kasta. Jak kaya ta si kapay lang nga kabsat ko matagbali na kainagaw ko. Sa anak ang makiinagaw kan ka, Manang. Sige. Agpakada akon. Tamasapa kami ang mapan ijay pwesto inton bigat. No kasta. Talaga ngayon tuloy yung tinegosyo arinugyan day dinanaw. Un Manang. Sayang mo't day jay. Kat, ada nga ron na utang yung akwarta. Adda impabulod ti kabsat nila kay ko, Manang. Kita ama, ang mga numabangkrap ka, kat may lumlum ka iti utang. Narigatan. Da orlan mo't ka ni Lori ti lumabas bakit? Aglisi ka man takitaag. Ay na, kaasimot na kitang agasawa. Kariton manan, jay durdurundan. Lako na siguro mananti karga dya karitunda. No apay-pay lang amin nga agbambannog da nga agisur-sur-sur iti lako da. Katadda lang arudan jay pwesto da. Kurangan dati mapaglakuan da jay pwesto da. Kahit da siguro ti bumakna nga da agos ha. No siya, dya ko narapaapan ti bumaknang. Nasaysaya at matlaang nga tay simple apan nagbiag. Narigat no na nga tunay tarapaap tayo. Kat mamirmiraw tayo lang mat. Nakwanak man iti soft drinks ang titiryang. Nasapa kayo anagawid kan lakay mo kaanakan. Ay, wanta ni nagbara mo ti panawan nante. Saan na ka makatrabaho no napudot? Masapa kayo ngamin arumwar tapno maasikaso yu anaimbag dagiti mulayo. Okay lang ante, ituloy mi lang inton bigat. Dua nga oras yun sa mula nga nagtrabaho. Nasurok mo ta 2 oras sa ante. Duakit kagudwa, na kayo umot. Nan, mangtod kay kibinitigat katanga kante. Kan tinapay mat na. Katay bayad mo nga Ay, nailis tayo pailangan te. Bayadan min tumalang no makasingir kami. Ay nakaanakan at idugan ti listaan nyo dito'y tersina. Bayadan min to ka di. Una yan na yan te. Anyan, aggagat kayo ngamin Kitaam ni Lori akabsat mo. Awan apulos utang na dito'y tersena. Didak man mo't ikumkumpara iti day jalore ante. Orag kapsat kami, saan kaming agpada iti ugali. Sana siyak di tao, ana nga tuunay tarapap na. Amok ti makontento iti adda kanya kante. Ay talaga Ado, tinagdumaan nyo iti kabsat mo. Ni Lore, na diskarte la unay. An-anuan tayo, ayang amin ti sobra kwarta ante. Kat matay tayon tumalang. Mangmangan kalakit iti mamintalo iti may sangal daw. Mayatan ante. Anya to oras Kamsan pa'y anaibos tinating alako ta. Lori bakit? Un nga rod Sayang, no sana marispos da gito. Ano santa pay laang lakay. Adda pay mo't ti 2 nga oras. Bareng ado ti umay gumatang inton madamdama. Sapay la kumaa. Un gayam, ibaon ka man pa'y iti ayan ni Nana Susan.
Ingka man kitaan no si Mang Patay sibuyas nga order ko kan kuana. O sige, si kapela ang rudagla ko. Anyat ko am dito balay, Lore. Imaya, tamang tedak ko maitinatang manang. Amo mga danatang may amo ulam eh. Sa bali a klase tinatang daytoy manang. Apay, libre day ta. Tiyo ila ko. Saan mo't ngamin amagatang ije palengke? Ay, no kasta. Maluglugi kayon. Kastamot at talaga tinegosyo manang. Adatay aldaw abas iti mapaglakwan. Ay na, Lori, ayan. No siyak ti sika. Isardan yun dayta. Sakbay adakkel ti malugi kada kayo. Aggarden, wano makipurdiya kayo langan. Makabawi kamin tumanen manang. No apay mga na nga to tarapaap yo. Ambisyosa kan ambisyoso kayo mga min nga agasawa mo. Tapno saan kami amarigatan unay manang. Tapno mapadasan mi matigumin awa ti biyag na. Nataltal na kan naragragsak no simple lang ti panagbiag, Lori. Di yung ka din arapaapon ti bumaknang. Tamaustal tay tumala amin. Awan bumato dito'y lubong. Anya ti may imbaga dya kabsat mo? Ay, nang tadi tinatang Saan ka no anagatang ije palengke? Naimbag man, tadi na impabayad kin ka. Ay, jak mo lawatan ano ipabayad na. Ay na maluglugi ka no matan tinegosyo da. Apay ngamin adida isardan no maluglugi ta. Amo man makadagisi nga gasawa mo. Kaya't da siguro adakdakkel pa iti malugi kadakwada Sa bagay, awan bibiyang tan kadakwata. Ta saan mo't adatat agriga no bilang malugi ta. Ay, wana, makaammo da ni tibiyag da. Nalugi ta iti daduma ko ta bakit? Ano san talakay? Makabawi tanto. Aywan, amangan no adamula dagiti kakabsat mo anatang. Sanda ka no pa nakaapit? Damagam kinimanang mo pilar akabsat mo. No addaam mo na apagangkatan itinatang. Sige, barang adaan mo na analaklaka apagangkatan itinatang amay lao. Wen, saan ang mabalin nga isardan talatan ti aglako? Di ta mapukawan itinamnama lakay. Padyak ang makabawi tan tulat na. Sayang tinarugyan ta. Kalpasan ti mano atawan, nakagatang tamatlangan iti lugan ta. Santa na marigatan iti negosyo ta. Tadan serbis ta apangangkat iti ilako ta. Wen nga rod lakay. Ayon gayam, gumatang ta iti materyales. Tapno malpasan ti balay nga ipatpatakdir ta bakit. Sige, sikat timang plano. Tawan amok no may papan iti day taabanan. Bakit? Gimatang gam daluri iti lugan ta. Aya, amangan no second hand mag. Diyak amo ano second hand tayo dyan. Napintas pa man. Ni, nangalaan da kumangay tinggatang da. Kahit nakaurnong da siguro Nabayaga jak nakasarita ti kabsat ko. Mapanak tuman itayan da inton madamdama. Ne, asino nga ti mga sikaso iti anak na. Kahit ada pa panak bakit? Ikuyog mo pa ilang iti papanam Amok tumo lang itayan manan di kumparem ti papanam. Ingkay man sumukmon iti arakon. Bili bakla unay ken kalori ka anakan. Ininot mo't laengen amatungpal ti arapa apyo nga agasawa. No si bibiyag kumapay ti inayaw. Sigurado amaragsakan dayjay. Sayang nga rod anti. Jak na pagnamay ni nanang sakbay anatay. Sana bale, tagin inanan ti inayaw. Aywan, materialis mo di nakitak nga in-deliver da iti ayan niyo. Wen anti, tapno malpasan ti balay mi. Wen tapno addan to ti pagturugan dagiti bisita yo. Ni manang Irma anti, adda nga ta di tabalay da. Nakitak ang nagpalaod ni manang mo. Nabayag matan asaan kami ang nagsarsarita anti. Nagadungamin apakakumkumikumak. Kumusta da ngatan? Kas iti sigud no anya ti biag dayday. Isulat ta nga aging gayta. Medyo adda ngamin ti sadsadot da.
Sa bali mo, ti kapanunutan da nga agasawa. Diyos kan sandwich manang Irma, agmeryenda ka pa'y. Nay, pudno gayam tinadamag kulore. Nakagatang kayo ni tilugan niyo. Un manang, tuy balay ti sumaruno a project mi. Barang malpasan itaapulan. Ay na, ananwan niyo ayat tidak balay. Mayat lang arog ti balay yun. Pag naidan mi amanang, Ay naading ko, naragragsak ti biyag no simple laeng. Kitaan na kami itasawak. Naragsak kami. Awan problema mi. Tamangmangan kami 3 times a day. Saan kami nga agarapa apitian niya ladita pagbaknangan. Kontento kami iti simple pa nagbiag mi. Isoda kayo, suruan nyo man ti makontento iti biyag. Nonya ti adda kada kayo gusto day jayan. Pasikat kay mga minunay mat. ha? May samot anak yo. Apay masapul nga gipatakder kayo iti dakkalabalayaya. Nabayagan nga arapa at miday manang. Ay, di kay lama kay did na. Masikuranak man iti kasta nga raramidin yo. Numatay kayo, di yung malamay tugot ti kinabak nang yo. Sayang lang ti bannog yo. Kat, tawidan to ti anak mi amanang. Aha, apay, amoyaw, no anyan tot pangusaran na iti ipatawid yo kan kwa na. Amangan no isugal nan tumalang. Sayang, tinagbannugan nyo no kasta. Bakit? House blessing Delore ita. San ka amapan? Masadutak. Sigurado nga doon sa gana ta. Ken agkakaimas laki di tandada. Tamayatan ti biyagda. Ay, ananwanda kumayat, ado kinabak nang. No siya ka kay kayat ko. Tamayranod tayo mat iti kinabak ng dano kas di nga agpasgal da. Ado, timakan bakit? Numatay da, di dan tumala may tugot na kita. Ay, uray puputan da. Adula amin. Apay adi kay napan iti house blessing ti kabsat mo ngay, Irma. Masaduta kanti. Nagado ti sagana da sika. Ken ado pay ti inwaras da karne. Ken impa-take out da amin anabati amakan. Ay, awan serbiti ado kinabak nang ante. Ha? Ay, sabali mo ti sungsumbat mo kaanakan. Apay, may tugot da nga raw, ti kinabak nang dano matay da. Una yun, ti kasta ka panunutang balasan ko. Kat agpay sumot ante. May mayat mo't lang ti simple pa nagbiyaga. Kat, nasaysaya at latamot no adda unong tayo. Tapno adda mausar, no adda emergency. Ita akabailan tayo pa'y ti agtrabaho. Agtrabaho tayo. Saan tayo nga amo, no anya ti mapasamak kadagiti sumarsarunong aldaw kaanakan. Day tangarod ka tante. Saan tayo nga amo ti mapasamak? No kanibusanan tayo gaya mon. Ay na, diya mo kan ka, Irma. At dalat tabaribar nga isungbat mo. Maditirik na bakit? Itiks mo man ni Manang Pilar. Ay supay lang tagbantay di pwesto. Anyat mapaspasamakan kan ngay Orlan. Naurnong siguro abannog daytoy. Aginanak lang. Mayatan daytoy intun bigat. Ay, amang ano anya dait na. Ay na makapadanak kamot. Kapag daytoy bakit? Di nakpakadanagan. Manong nga aldawon dait na arikrik na lakay. Panagkunak, masapol nga agpa-check up kan. Agpacheck up akin ton bigat bakit? Apay nga inton bigat pay laeng. Mabalinmat nga ita. Rabiin. Awagak ti ka anakam. Taiso ti mangimaneho iti lugan. Intun bigat layangan bakit? Siyak ti madanagan iti kas na kasasaad mo lakay. Mala, mapantakit din iti ospital. Kumusta ti kasasaad nila kay mo, Lore? Na-discharge iti kalman, auntie. Madama nga agpapaimbag iti balay. Ay, dakal ti magastos mi iti agas na, auntie. Asino ngayon ti mga sikaso iti negosyo yo? Ni Manang Pilar pailaan nga ipag ko, auntie. Ala, no kasapulam ti tulong ko, adda aklaang dito'y kaanakan. Kandi yu liwayan ti agkararag. Wananti, agyaman akunay kada kayo. Sipod pimusay ni Nanang. Kitda kayong titimakdar amay kadwa nga inami kin ni Manang Irma.
Niluri ti kinasarita yu itay, ante. Wan, di mo nadamag ang na-ospital ni Orlan. Ni, sana. Na-ospital ay, ante. Wan, kaaw-awid dalaeng. Dakkel kanu ti gastos da iti agas nila kay na. Daytan ti bagbaga. Ha, Uray bak nang ka, di mo malisyan ti sakit, ante. Bimak nang dalabasit, kundi pa sosyal damutan. anya mo ti kasta nga ibagbagamon, Irma. Imbes amaragsakan ka, tanapintasan ti biyag di kabsat mo. Si kakit di ko mati numero 1 amaragsakan para iti kabsat mo. Takabsat mo ka nga road. Kasan mamaragsakan na ka, nagalas mo taramid da. Agpalpalangguad damot, ante. Saan damot ana palangguad? Napakumbabadan tupay. Ay na, uray ado ti kwartam, uray ado ti sanikwam, di mo malisyan ti sakit, ante. Kitaan niyaw, kat iso da tinatamaan. Kunak tumang amin, may mayat lata ti simple pa nagbiag. At least, adda ti pagpagas da. Ngam no da tayo amamirmira o ti agsakit. Pangalaan tayo nga rod, iti pagpaagas tayo. Iso asapay kuma, tadi tayo agsaksakit. Kundi pa sosyal da ngamin, idi bimak nang da. Kita ama, nagsakitan di abirat mo. Apay, di ka mabutang ama karmay ti kasta nga ibagbagan bakit? Apay akas tamot ng tituno ti saom si ka, Johnny. Sana ya kaguram ida. Masya anak latamot nga uray kas kasano. Tamasakit kit nga rudan ni abirat. Uray ka sa nupay ti kinabak nang dan, umakaptan da iti sakit. May busmutlaang da ita kwarta. At least, at na pagpaagas dano bilang laan. Datayo ngay, awan pulos urnong ta. Awanay na. Urayin tayo laan ti pupusay tayo. No awan ti mayat at tumulong ka tayo. Bakit? Mangan ka iti adula kay. Mangan ka iti nasustansya at taraon. Ti anak ta. Nangan ka di mo tin bakit? Nalpasan lakay. Pinaturog kon, tadaklasin na inton bigat. Tinegosyo tayo ngay. Ni manang pilar pala ti makaamu. Iso tinagboluntaryo nga agbantay itabulan. No sa anak ko man nagsakit. Data ko mati mga asikaso iti negosyo ta. Ala, tikit di pa nagimbag mo ti panunutam, lakay. Ang mga numaibos ti kwarta tayo bakit? Agkararag tayo, lakay. Ni Apo Diyos ti mga gaskan ka. Ay na, agyaman tayo iti Diyos, lakay. Naimbagan kamot laangan. Wan garot bakit? Agyaman tayo ti Diyos. Mapantayo makimisa ita, lakay. Wan bakit? Sa nabale, tada ni manang pilar nga agbantay iti pwesto. Nagasat ka launay kadagiti kakabsat mo, lakay. Suportado daken ka. Saan akas ijay kabsat ko asubirbiyada? Kontrabida kanyak day jay. Ay, jak maawatan ti kasjay nga ugali ti kabsat ko, lakay. Johnny, ayan mo. Apay bakit? Anyat mapaspasama kang kan? Maulawak. Ha? Bakit? Natalimutan ka matang! Irma! Ang mga nadat extra kwartam dita, antitriyang. Ananwam ti kwarta, Junay. Intaray medyo hospital ni bakit ko. Anya, apay aya, naan ano? Natalimutan ti. Kat, anya ngay ti resulta ti check up na. Awan pa'y naibaga ti doktor ante. Mano ti buludam. Ante, 5,000 ko manood ta. Ala pay laang tay pag-purchase ko kuma. Anyat ko na ti doktor, lakay. Irma bakit? Masapul ang maopera ka iti kabiitan na panahon. Anya, Dakilagat at ti kasapulan tayo bakit? O saan ka maoperaan? Ang mga nadoktakas pwede mapasamakin ka. sana mabali na maoperaak. Pangalaan ta ngay iti kwartata. Awan kwartata, lakay.
Masapul ka no ang maoperaan ni Irma akabsat mo, Lore. Dakkel agatad ti kasapulan da ita. Anya? Kat gaputawan pa'y ti kwartada. Nagawid da idi kalman di tabalay da. Apay ngay nga taadi da masidag kada kami, auntie. Babain dalakit di kada kayo balasan ko. Madingami di pa nagsasauda kada kayo idi. Nupay kasta, tulungam ti kapsat mo kaanakan. Kasapulan da ti tulong yu ita, adimteng tirigat da. Mala, mangan kan ba kay? Ag nangakatasupan ka. Narigat kayam ti kastoy lakay. Narigat tagpaagas no awan kwarta. Diyak pulusim pagaro pa makaptanak iti sakit. Kumusta kan, manang? Ni, si kamot gayam, Lori. Nakitak asilulukat tiri daw yu. Iso asimra kaklatan amanang. Nadamag ko kini auntie tiri ang ama sakit ka. Apay mat adi kay nag-text kanya. Panahon kayo pa, Adwa. Tapno makapagsarita kayo. Apay adidak inawagan, manang. Mabain kami, ading. Amo kadakas dagitin sa usawang ko kada kayo, idi. Tinagibasit kayo pa iti asawam. Kalpasan na. Umasidagak matlagayam kada kayo. Kababay na. Awanan day takada kami, manang. Kahit kasano, ipa-schedule tayon ti operasyon mo. Tapno masigod no anyaman day taan nagtubo iti tiyan mo. Ken nakasaritak ti doktor mo itay. Masapul ka no ang maoperan ka iti kabiitan na panawan, manang. Kasaritak ni Orlan, da kami ti makaamo iti kwarta ang magastos. Sana na din ko. Nakababain launa yan kada kayo. Masukatan ti kwarta, manang. Ngam ti biyag no awanan, di mon maisublipay. Agyaman tayo iti Diyos, manang. Successful ti operasyon mo. Agyaman akunay kada kayo, ading ko. Kada kayo iti asawam. Di ka agsangit, amanang. Naragsakag laeng. Tauray nagalas ti magbagami idi kada kayo. Tinulungan da kami lata. Saan mat amabalin abaybay anda kayo, manang. Agyamanak. Noawan kayo at timulong kada kami. Amangan no impan kun. Narigat gayam tawan urnong na. Tawan kautan no at emergency. Iso ngayon to naghimbagak. Agagatak tumutan. Da kami iti asawak. Tuladan da kayo, ading ko. Biyag ti tao. Agpakpakaasi akan ka ipagdona. Kasapulan nga agtrabaho akiti lugar da kasinsin ko. Tala anak ngaglako ije pwesto da. Dakdakal ka nung amin ti sweldok ijay. Ngam ti sweldok dito nga agkat katulong. Kat, anya ita, Celia? Ako, awan ngamin pangibatsak kadananang kantatang ipag. Si kala ang tiyam mo kapangital ka kadakwada. Tanatay mo tanday di kapsat ko nga asawam. Diyak ngamin kaya tapanawan idang awan kadwada ipag. Tadatay tiyempo asumro ti kabaw da no taduma. Anya? Iso ano mabalin? Makipagnadapay lang kan ka. No, kailangan ipag. Sige. Sa anak mo't anaimot ka. Managtulong nga. Iso sige. Awatak ida dito'y balay. Agyaman na ipagdona. Kat, kaano ka nga rod nga agpasyudad? Inton bigatan ipagdona. Saan aga puta pinagnaad kayon dito'y balay? Kat agbyag kayo matan akasladon kandon niya. Agtrabaho kayo. Takabailan nyo pa'y tagtrabaho. Saan aga puta bakit kan lakay kayon? Kat mangan maturuglat aramidan yon. Doon na. Aglaba, agluto kan agdalos kayo dito'y balay.
Nawatan nyo? Dona. Wan, Luna. Mala, ingkay maturugan. Ha? Ay, nagsapa pa ilaan. Paturugan na tayo. Mala, mapantan iti silid talakay. Nuan niya tibilin ti manugam ta. Masapul ngagtong palta. Tapno saan nga agungay. Maturog tayo bakit? Tagtugla pa ko. Agkararag tapay met nga umuna alakay. Saan taliwayan ti agkararag. Sige nga ron. Agkidim ako. Tagkararag ka. Hoy, anya pa'y lagkukuhain nyo dito sila Joanna. Da kayo abakit kang lakan. Ha? Idepan nyo ti silaw dito sila Jo. Mangirarit kayo iti kuryente. Dona! Ay, ala, hindi pa yung tanti silaw bakit? Sa tanto agkararag. Kumusta ka dito, Insan Celia? Nasaya at matinsan. Adulat na ti customer nga agatang kadagiti lako tayo. Uy, Insan, iso nga ganos ka ha? Nalakang amin dagiti lako tayo apasalubong. Iso nga ato ti gumatang. Wen nga rod insan. Ala, agan anos ka. Tan layunak ti sweldom, Insan. Hello, Celia. Hello, ipagdona. Impabulod ti kasinsin ko ti cellphone na. Iso nakaawagat. Kat, nagsweldo kan? Wen ipag. Ipauit mo atan kasapulan matdana ng kantatang ti kwarta. Taado ti paggastusan da. Ay, sige. Iso ngay mawagak ti pawit kong ti sweldo. Sige nga rod, gumatangak iti vitamina ken agas da. Ipa-check up ko ida, aguyak da. O sige ipag. Ay, ano sampay lang dananang kantatang Sa anak pa ngamin makaawit ta makumikumak. Wen, di ka madanagan. Jak baybayan ida. Agyaman ang ipag. O sige nga rodan, ipauit mo ti kwarta, tapno maipa-check up ko idan. O anya, nakasagana kayon, nakarubat kayon, nanang, tatang. Wendo na. Alaan yun adagitay ilako yu aturon kan suman. At dapay tay inlutok alumpia. O, di yu liplipatan jay suka Ay, paglakuan bingay, doon na. San may kabisado dito sa syudad. Ang mga mapukaw kami. Ay na, laklakayan kan bakbaketan kayon, mapukaw kayo pa inaang. Alakit din, mapan kayon. Tapno mailako yu amin jay isursur yu amerienda. Kan siguradun nyo ang malako yu amin, Tano saan? Nasaysaya at laapumanaw kayon dito'y balay ko. Kas jay gayam ti ugali day jay amanugang talakay. Nauyong mo't gayam. Nga roda. Kasla kasing pambal ti di si bibiyag pa itanak ta. No kas day nga pasyar day iti probinsya. Wen nga road. Saan mo't unay ang matagtagari ede. Daldalira mo gayam. Nga roda. Unget pa nga unget. Ay, santa ka nung agaw awi di jay balay na. No sana maibus tila ko ta. Nalakalat si solusyon day tabakal. Ne, apay, adam mo mapangilakwan taya. Kawan. Kanin ta amin na. Tapno may busang bakit. Ay, naisus. Ad-adan nga agunget. Ano ka nanta amin? Binilang na tila ko ta. Ay, huwag nga ruda. Mala, nituloy sa karuda dagla ako. Uray ta, nakainanakan. Bakit? Nalako yu amin alako yu. Adda dua lumpia na bati doon ha. Nangibati kayo pailaan mat. Mala, kukwa yung tido anabati. Sagay sa kayon, taiso titangdan nyo ang naglako. Ha? Ala, ingkay agpalasan, taada aramidan nyo. Tulungan dak nga agluto iti ilako yumanan, inton biga. Hoy,
Oy, nanang, tatang, agreeing kayon, aldawon. Hay, agladaw-ladaw kayo ang maturog. Sa ina, nagrigat kayo ang mariing. Bumangon kayon, taing kay aglakon. Ay, lakay. Bumangon kan. Nagsapa pa ilang maramdama mo basit Didak pagpungtutan ngay. Ha? Kasano ang maipaibos yun dagiti lako yun? No agpatay-patay kayo man. Ala, ingkay agkapen, tarumwar kayon. Darasin nyo. Hello, Ipagdona. Kumusta kayon? Kumusta dananang kantatang? Hello, Ipan. Nasayaat kami, ma. Mabalin na kasaritak dananang kantatang, Ipan. Ay ikwa, nakaturog dan salya. Ni, nagsapamatan? Wan, tapat paturugak iday ti masapa. Tama iparit ti agpuyat kadakwada. Ay, agan anus kay Ipag, Wan, saan ang problema data? Kan? Kaano nga ang sweldo kan? Inton umay alawas, Ipag. Kasaritam ti amom, tano mabalin. I-advance ng ti sweldo. Tani, awan ikatang ko iti agas dananang kantatang. Sapay nagngini na dagiti agas kan vitamina da. Ha? Regular ngamin nga ipa-check up ko ida. Sige nga rod, Ipag. Kasaritak to ti kasinsin ko. O sige, tani adape aramida. Teksan nakto no na ipauit mo ti kwarta, ha? Bye! Bye, Ipag. Ay, sus, nasipngutan. Ngapay adi kay pay laagawid, kakabsat. Masyapol nga minamay pa ibus mito'y lako mi kabsat. Ay, welcome sa... kung tan na kami, di manugang may no saan mi amalako ng ito. Ay na, kakaasi mo ti pampamayan ni doon na kada kayo. Bakit kan lakay kayon? Ngam paglakon na kayo pay laeng mo. Mangmangag ko ti panangungungot na kada kayo. Tapasaray lumabas sak ijay balayo. Saan mi balay day jay? Balay ti manugang may. Balayo kabsat. Ta ijay nga rod ti ayan nyo. Ken maysa, balay da iti day ti asawa ng anak yu day jay. Alakap sa mapan kami. Ta, ipaibos mi pa ito lako may. At dapat bastit ang nabate. Gatagak amin ng kabsat. Tapdo makaawid kayaw. Ay na. Ay, agyaman kami, kabsat. Sige, gulpiyam nga rodan. Nasaya at tanalako yu amin alako yu. Ala, ingkay agluton, tadyak pa'y nakaluto. Agluto ti maysa, agsakdo mat ti maysa. Tanaibos ti danom, awan danom asimang pa. Agsakdo kayo ijeruan, tada karga ti drum ijay. Sige, agluto kan ba ka saktiag-sakdo? Sige nga rod, lakay. Hello, Ipagdona. Kumusta kayon? Hello, Celia. Okay kami, Mat. Si Tangay, kumusta kan? Nasaya at matlata, Ipag. Dananang kantatangay, kumusta damatan? Ay na, kaili ko ida makasaritan. Ay na, kasaritam ko maidaang ni nakaturog damatan. Anya? Ni, nalabos lang alas 6, nakaturog dan. Wan, tamasapsapa damat maturog ipan. Anya? Awan tirumbang apagdanagam kadakwada, tanasalun at dan. Napigsada pa'y ipan. Aywan, kaano nga agpogit ka iti kwarta? Igatangak ko may tibado dananang kantatang. Tani, puro daan yung dagitibado da. May sa tipang pasyar da abado da. Ipasyar ko kung may dain ton bigat. Kwa, o sige tayo pawit ko ti sweldo kinton bigat, Ipag. O sige ipag, sa paon nga ipawit na, tarumar kami. Ipasyar ko ida, tapno sa anda ang maburing dito balay. O sige, Ipag. Okay nga Rod, bye! Bye! Apay akas chay.
Basta umawag ak ni ipagdona. Kwarta ka na yun ti bagbagana. Di pa agdamag no kumusta mo ti trabaho dito eh. Kasla jakpat siya nakastoy nga oras ti pan naturog dananang kantatang. Maladla daw mo tamat maturog idi dananang kantatang. Pasaray alas 11 wano alas 12 iti rabi sa danto makaturog. Iso kasla imposible ti ibagbaga ni ipagdona kanya. Anya nga agpasyar nga ibagbagam mat alakay? Nangagkumot iti nakisarita kay ti silbaw. Jay anak minsa ti nakasaritam. Kunam nga ipasyar na kami. Ay natuling kayong aninan. Saan nyo amaaw-awatan ti saritaan? Adda anya imbagak ket awan mat. Adda nga raw. Dua alapayag ko tinakangag. Hay, adula amin nga ibagbagam mat alaklakayan. Ingka ket tulungan nun ni nanang nga agluto. Tani, mabisina kon. Daytoy ka dilaan ti may luto asigan, Rona. Wan, para kanyak laang. Ni, Sardinas ti sidaan nyo. Ta sidaak day ta karne nga adobo nyo. Bawal ti karne kada kayo. Iso a sardinas ti sidaan nyo. Babalin ata sagpaminsamay. Ay, napurga kami dito sardinas dito. Doon na, manipod. Imay kami dito sardinas malatan. Kasta ti paspasinam ka na kami. Apay, agreklamo ka? Ha, di ka kit agyaman tagdalat ta sidaan. Kay saawan apulos. Apay, kayak mo ti agdildil iti asin? Kahit mabalin lataan awan masida. Nagaduman ni masida ijerep. Adupay ikan ijay. Ay, di yu pakibiyangan dagi jay. Ta sidaan dagi ti bisitak dagi jay. Bisitam nga agsugsugal dito balay mo. Minalam nga daw may agsugal dito balay mo doon na. Awan bibiyang mo nga uray minalam nga agsusugal kami dito'y balay ko. Tabalay ko daytoy. Anyamatan, nakawarwara dito'y balay. Di yu pa'y amot agisimpangmat. ay na, pasensyakan, Dona. Takunak ngamin no, dapay ladagiti kakadwang magsusugal. Iso ajak pa'y rimwari ti silid may. Agdalos kayo. Ayabam ni tatang, tagdalos kayo. Awan pa'y amuyo at trabaho. No makikab-kabalay kayo. Suruan nyo ti agidalimanek dito'y balay. Tadyak kaya't tinawara. Ala, agawaan nyo ti agdalos. Tanapudot ti ulok. Naabakak iti sugal. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kada kayo. Ha? Agpaiso ana? Pautangan na? Wen, mano ti kasapulam, ibagam, taytad ko, uray manong. Uray dakkel agatan? Wen, sana problema dayta. Mano? Kwa? Nung ay 50,000. Day talaga yam. Wen, ikan ka. Basta utang mo bayadam. Uray inuta mabayadan. Basta mabayadan. Sige man nga Ruth, pautangan na. Sana bale, taada sweldo ni ipag ko apagbayad ko iti binulan. Hulugak iti binulan. Wen, awan problema iti dayta. Sige, agawid ka lang, kasinsin. Damat tentay kasi nublat mong aglako. Ay na, agyaman na kinsan. Kaili ko nga may nandananang kantatang. Sige, insan. Tani, di ka pinagaw-awit apulos. Manipod imay ka dito. Wan nga ro dinsan. Pakumusta ang dulat tanda antikin ang gala. Wan insan. Ay, narabyan tamanan lakay. Di pa'y mo't na ibustila ko ta. Huwag nga ron maung tantamanan. Ala, hagawaan ta timag na tabdo makalako ta. Toran! Baranak yo! Gumadang kayo! Baranak yo! Ni, lakay. Ah. Ada nagsabda nga pampasahero, Ajay. Ado tagtisaag.
Ay, sabtang tayo tatalakwan tayo tituron lakay. Ay, Umaykan! sige, bakit? Taron! Barbecue! Bananakyo ko na ma. Ha? Ay, huwag kayan. Ay, barbecue! Bananakyo! Ay, Bananakyo! Turon! Gumatang kayo! Nanang! Tatang! ha? Ha? Siyang anak na bakal! Silyanak ka! Ay na! Ay! Aping nga kayo dito eh! Rabin! Apa kita ka lang gagawin na nakaw? Kailo nakaw na yan. Ay, anak ko yan. Ay na! Kailiw kayo matang tatang! Nanang! Anya ti imat yung ay! Turon kan bananakyo! Ilakla ko may! No, saan may amala ko ka agungan ni Dona nga ipag mo? Anya? Wala nakaw. Namabla ko matikinauyong na ka na kami. Kaya't hindi pumanaw dito. Gumawa na po may paparame. Ito, naimbag talaga wikan. Unay matanti kastala ngayo. Kimutong kayo pa yan. Kasanogan basta matipakpakan ni Dona ka na kami. Nauyong na siya Dona. Pag-overtime man na kami pa, naglakaw. Anya? Tsak na yung pag-arup mamaramid ni ipagdona ti kasta kada kayo. Yawid kundananang kantatang ko ipag. Kat agyaman na kiti panagnaadda dito balayo. Ni, apay ni ayawid mo ida ipag. Nasaya at mati ka sa saad da dito. Ay, saanan? Yawid ko idan ipag. Ngamin, marigatan daw una yan iti trabaho dito eh. Apay, nagipulong dakan ka? Ay naipag, saan ka abasta mamati kadakwada? Tamo mat nga agkabaw da no daduma. Tila ibagbagada. Saan lang ay isuda tinakaamo kitir aramidam kadakwada ipag? Pati ti kaaruba yun dito eh. Imbagada ti amin kanyak. Iso ayawid ko idan. Kat agyaman akmanan. Sige, yawid mo, no yawid mo. Kay kayat ko kipdi takno awanan ti mangirarik dito'y balay. No anyaman timpul-pulong dakan ka, awan kinapudno na. Basta nadalos ti konsensya, period. Ang singira kong Dona. Ay, kasanungatan. Awan mo't maitadin ti ipag ko asweldo na kanya. Tapi manaw dan kadagiti dadakkel na. Noan niya titulangan. Tungpalan ta kumadona. Awan talaga. Iso sorry. Sige, nawan may bayad mo. Ikarom nga ron. Tumulong ka ngaglako itilako. Ha? Sige, mabalin. Tapno makabayad akan ka. Okay nga ron. Sumurot ka kanyak. Tada papananta. Ay na, kabut-butang samot dahito ang trabaho. Kunaknoan niya ti ipala kong kanya. Kasto'y matgayam, may parit nga agas. Dahil ito'y tibimak na Dona. Iso ano kaya't mo, tibumak ng adagos, sumurot ka kanya. Wan, iso nga rod naglako ako. Mayat gayam sika. Ay, Desor! Ingatan nyo tagiti mayo! Ana, polis! Oh, nalpas na ang Dona. Agsubli ka man na ni Jay syudad daya, anak ka? Sana nanang. Inawaga kong tiinsan ko. Imbaga ka dya ko nagsubli ijay. Ay, di awan ang trabaho. Hada si ti Diyos tatang. Amo ka di na tayo baybayan. Kat ipaay na amin nakasapulan tayo. Tatang, nanang, agrubot kayo. Intay sarong karan ni ipagdunay di pagbaludan. Pagbaludan? Apay, nakabalod. Winanang, natiliwan aglaklako iti maiparit nga agas. Anya? Hey,
Apepela sarong karan tayo, kat naguyong hindi ka sa kamay. Adda ka no napatid nga ibagana, tatang. Imawag nga minjay ka aruba na anang sarong kargan ko na iji pagbaludan. Kat imbilin na kano amapantayo ijay. Agyaman nagtaimay kayo, nanang, tatang, ipagsilya. Wan ipag, taimbilin mo kanong matiyo umay mi. Pagbababawiyak ti sinara ko at trabaho, ipag. Ngam naladawan ti amin. Nakabalod akon. Kayat ko dagkitaw iti pamakawan kada kayo, ipag. Nangro na kadananang kantatan. Ay, Jonah. Pakawanan da ko, ma. Gapo iti panang tagtagabok hindi kada kayo. Dakal tinagbasulak kada kayo. Nalabit, dusam daytan. Gapoy ti kinaulpit mo ka na kami, balasan ko. Awang magamin madingar aramidin mikin kailay. Napayan ako uyong ka. Pakawanan da ko, ma, tatang. Lala, mapakawandakan. Kanya nga, kit manugang dakalata, nga uray na tayo, tiyan akong asawa. Agyaman at tatang. Kat agnaot kayo kumalatay ijay balay. Da kayon ti agnaot ijay. Naawanan ti agnaot ijay. Iso apag naotan yun da ijay. Kan mabalin nyo ti aglako-lako iti sangwanan ti balay. Taado ti aglabas at tao ijay. Anyat makunayo, nanang. Tatang. Ay, good. Wala. Kaya't ko ano siya. Tabalay mo't day di kabsat mo day di abalay. Wala nang isong agnaot kayon ijay. Di ko mapampanawan. Kat agyaman ak no mapakawandak iti nagbasulak kada kayo. Biyag di tao. I love you, Mara. Jak mauma amang ibalbalik kasi ti dayta. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat, Jude. Kat sapay la kumata di kan tumauma kanyak. Saan to, Apolos? Mara, sikat ipagtaytayikan ti lubong ko. Sikalaang ti babae anak karik na kiti kastoy. Ikarik, sikan ti mauding ayatek. Agyaman ak no matakdaram day ta akarim kanyak, June. Kat daytoy mo ti maipasigurado kan ka. Jakton agayat iti sabali. Sikan tinaglandingan ti puso kan ayat ko. Ayaten kan to'y tagnanayon. Apay, Mara. Ko, medyo maulawak. Ngam awan daytoy. Agbinulan ak namin. Gagangay iti may sa babae iti medyo maulaw no kasting agbinulan. Sigurado ka, Mara? Honey? Wen, ala, ituloy tan timangan. Ngam si kalatan timangan da saan ako na makapangan. Buyaan kalatan, Jude. Anya? Nang restaurant kayo malen? Iha? Wen, Papa. Sorry. Ay, Mara, anak. Saan kumamit anatangkan ti ulom? Lumabalin, liklikam ti mga ni tiruar. Taado ti maiparit amakan kan, anak ko. Sana bale, Papa. Pasigmat anatang tikinan ko. Oray, bay. Di mula mo no anya dagiti mailalaok ka dagiti lutlutun da tiruar. Sorry, Papa. Saan mat amabalin ajak danggayan tinobyok amangan. Amangan no anya pa'y ti makunana.
Panagkonak. Nasaysaya at no ipudnomon kini Jude ti may papanit sa lonat mo. Mabutungak, Papa. Amang ano panawan na... Dita ti pangsubukan. No napudnukin ka, wenno saan. Please, Papa. Agtalinad ko mapalimad ti sitwasyon ko itinobyok. Pangasyo. Imposible adi nang tumaamuan ti may papaniti sakit mo, anak ko. Please, sana pa nakasagana, Papa. Saan ko mapay nga ita? Please. Pangsubukan ano, agtali na atin panagayat ni Jude kanya, muno saan? Mabuti nga ka na. Sigurado nga minapanawan nak ni Jude nung mamuan na ti may papaniti sakit ko. Ora sino man siguro ti agsaad iti biyan na. Anda nga tamat mayat ang mga saway ti anda kanser na. No bilang pagtalikudan na ka. Kaya't nga sa wundat ha. Saan nga napudno ti panagayat na kanyam. Diyan ka bala na mapukaw iti biyag ko ni John, friend. Iso di tayo ibagbaga ti pudno ka sa saad ko kunkwana. Please. Agpagpakasiak, Ana. Anay ko. Nagsakit man ang tiulo, Papa. Sa nabali, iha. Talaga tumarkan iti pain reliever. Yanos mo, nanak ko. Ana. Sino ti mawawag iti cellphone ko, Papa? Bibs ko may tagparparang anagan, anak ko. Ni Judayta, Papa. Please, pakisumbat yu. Ibagayo arimarak. Anabatik ti cellphone ko. Anya, agul-ulbod ka itinobyo iti kastangar aramidem. Alan, Papa. Rumor kayong dito silid ko. Sumbatan yun ni Jude. Sige. Mabitlayan nga rod, anak ko. Kumusta nga iti kasasaad ti gayam ko, Tata? Dakkelan ti bukol iti ulo na. Masapol nga agkemo ti gayam mo. Balasan ko. Dakkel una yan ti bukol na. Kaasimat nga rod ti gayam ko, Tata. Uwan nga rod. Agkapsuta kiti kastoy ang apaspasaran ti anak ko ita. Agkamang tayo iti Diyos, Tata. Isulangan ti mabalin nga pagpatulungan tayo. Adda kasi na. Patsak nga dinabuhay-buhay ti gayam ko. Uwan balasan ko. Masapol nga isaganak ti pagik iti mabalin na mapasawak. Nasakit man. Ngamnan niya ti plano ti Diyos. Masapol nga aklode. Ana. Mapukpukawan tinamnamak. Ana. Nangruna. No kita at tilangak iti sarming. Nagurutan nagiti buok ko. Epekto da tate kwa panagkimo mara. Hangka ko mga mapukawan itinamnama, friend. Ada kasi ni Apo Diyos, kumpat kalatakan kwa na niya. Hangka nga mapukawan itinamnama, ag-imbag kapay. Kasapulan kayo kan ni Papa. Nuawan kayo amang patpatibkar kanyak. Amang ano nataya kun. No ipudnom ka ni Jude ti sitwasyon mo. Ad-ado kami kumapay ang amang andi nga kanyam. Mabit lang. Ni Jude ti umawawag. Hello, Jude? Hello, babes? I miss you. I miss you too, babes. Ha? Kaya kas na ti boses mo. Ang sakit na ka di manan? Kagangay lago-rigor da ito'y, babes. Makadlawa ko na. Kanayan niya gurigor ka. Umayag nita balay yung itamad lang. Saan, Jude? Awa na kay balay. Ayan mo nga, Rod. Adaag di ti balay ti kayam ko.
Ni katiana ti dagdaramatam? Ha? Saan? Sa bali agayam ko, Jude. Kailiw kan, Mara. Kaya't ka makita. Sapay umadani man ti mansarita, Mara. Promise. Agkita tanto. Intun man sarita, Jude. Oh, adto'y ti pinagatang mo regalom para kini John, anak. Pinabalkot ko matan. Agyaman nak, Papa. Kat, kabailam nga ron ti bagim arumwar. Anak ko, kuyugan ka ang makisinarak kini John inton pigat. Diyak kaya't agpakita ka ni Jude, Papa. Diyak kaya't makita na tilangak. Anya, kasano nga rod ang maitad mo to'y regalom kan kwa na iti mansariyo? Pinanunot ko na imbag ti may papani ti daytoy, Ana. Nasakit man nga aklunan. Ngam kapilitan. Kay kayat ko na si ti pagtinagan ni Jude. Ngam ti sabali ti pagtinagan na. Ha? Uy, anya ka din datang ay bagbaga, Mara. Di ka nagkadkad. Sana narikat ngayatan ni Jude. Kan napintas ka. Patya kamayat na kan tumutla ang tinobyok. Diya kaya't datang ay bagbagam. Nupun-numutla na patagakan ka. Patgam ti kayat ko mapasamak, friend. Ha? Makisinarak ka kan ni Jude. Taitad mo ti regalo kan ko, Ana. Kat ala ang matirigalo na kanyak. Tunggal dumteng ti mansarimi. Ada regalo ti tunggal may sakada kami. Agpakpakaasya ka, Ana. Makisinarak ka kan ni Jude. Ipasig mo ti bagim kan kwa na. Marikrik nak ngamin nga umadanin ti apit ko, friend. Mara, ti kayat ko. Sakbay nga ipulang ko ti biyag ko. Saan unay ang masakitan ni Jude? Dadakan to ang mga dingay kan kwa na. Sa dinutayan ni Mara, Ana, apay asan mo akadwa? Ay, kuha. Awatan pa man nga umuna di atoy. Regalo na kanyang di atoy, Jude. Ayan tinubyak ko, nak. Ay, lading itak, Mara. Ngamdiyak ka bualan ti ipaparamid mo kanyak. Ana, agsaw ka. Ayan ni Mara. Makaamuitan. Ay, kuha, Jude. Tinasayat, sumurot ka kanyak. Mapantay di balay da. Ijayan ti pang tidam iti regalom ijay gayam ko. Sumrek. Mara. Sorry ang kaduak ni Jude nga may. Mara. Diyos ko. Apay akas na tilang ama. Jude. Kuha. Anyat napasamakan ka. Apay nagkutong kamatan. Mara. Mara. Apay akas na matitilang ama. Ay, ayatan ka unay. Ay, ayatan ka man. Jude. Pakawanan na no nagilimatagkan ka. Tinasayat. Panawan kayo pa, Jude. Agsarita kayo nga naimbang. Apay ati
mo mapansarong karan tinobyam ita, anak ko. Ay, saan, Mama? Masapol asur-suruo ko na lipatan tinobyak. Tapno sa anak tuon ay masakitan. Inton ison timapukaw itibiyak ko. Aniya, Iso aliklik ako ni Mara. Mama, iho, ita akasapulan na ka Genobiam. Kasapulan na ti presensya. Apay apanawam. diya kaya ti masakitan. Mama, iso asina ako ni Mara. Bagim lang ti pampanunutam iti kastagararamidam, iho. Ha? Di mo ka di mapanunot. Nga abangan no at dangag kapsot tinobyam no masakitan. Gapo iti panangisinam kan kuana. Mama, Ing kabantayan tinobyam. Asikaswam takasapulan na kaita agundaway. saanin, Mama? Diya kaya tin tagpakita kan kuana. Aniya. Kung nagtumad ka na kayo, Papa. Naupayan ni Jud kanyak. Tasaan na nagsubsubli ni Tibalay. Amangan no, makumikom lang, anak ko. Amok, Papa. Naupayan tinobyok kanyak. Di na kun kayat. Di na kun ayayatan. Dinalikodan na kun. Anak, di kag panunod iti negatibo. Makapadagas ken katikasta. Tsak malaptan ti pakig nagladingit, Papa. Dahil ti magmagak ka na kayo. Ano mamon ni Jud ti kasasaad ko. Sigurado ating nagtun kayat. Anya ngay kat napasama kan ti pagbutbut ngak. Di na kun kayat tinobyok, Papa. Ay, sorry, tata. Basol ko no apay nga agladlading iti gayam ko. Siyak ti makagapo no apay nga naamuan ni Jud ti puno nga kasasaad ti gayam ko. Ay, awan ti mapabasol iti daytoy anapasama balasang ko. Nasayat kiti, tanasapsapa anaamuan na ti agpaiso. Ket napanagnagan tayo mati kinapudno. Anarukop gayam ti panagayat na iti anak ko. No bilang pudno, anaupayan ni John, balasang ko. Rabin, ngamjak lat na maalat ito turoga. Manon arabiya kastuyak. Kanayo nagamapuyat, jak makaturog. Nga urian yat aramidag. Nilatan mara tilinahon ti panunot ko. Uray kasano ti panangiwaksik kan kuana. Jak matlat ta maiwaksi a panunutin. Apay akastoy. Jak maawatan ti bagik. Kaslag kupit ti parugong ko. Amang pampanunot kin ni Mara. Makonsensyak bet anang panaw kan kuana. Masyarak bet latakan kuana. Numalagip ko ti kinasayat na kanya kiti kan lapas. Kaya't kun alipatan tinobyak. Ngam apay asumagsiksik latay ti panunot ko. Apay akastoy. Kasla mga sangitan. Ajak maawadan. Apay agsangitan. Ajak matamot ti rason a pagsangitan. Apay. Agrubuhatag. Tamapanag iti ayan ni Mara. Naimbang nga oras yun. Tata, kumusta ni Mara?
Sumre ka, Jud. Maturog latan ter aramitin ter anak ko. Manipod timanaw ka. Awanan ka ganay gayan na. Di pa yan mangan. Anya? Di pa yagsaon no kasarita. Agtangtangad latan ter anak ko. Anya? Ala, mapan kay ti silid na. Iho, bareng magasaritang pay, ti anak ko. Diyos ko, nakakaasit nila nga tinubyak ang nagaturok. Nagkutupaw na yan. Mara, babes, ang daag. O may kabantayan. Agring ka kuma. Kailiw ka unahin. Pagkawanan na. No ginandag ko, timang panawin ka. Sorry. Di nagpagtanahin di konsensya. Gapwede na ito ang plano. Ay ayatin ka unay. Kadyang gayam kabailan. Timaya tayukin ka. Agring ka kumain. Pang-asim. Babes. Babes. Dag. Siya na ito eh. Tinobyo mo. I love you, babes. I love you too, babes. Agyaman na ka. Nakariing ka na. Ang yaman ako. Nagsubli ko. Sorry. No itaak lang ang pakita. Pagkawanan na kuma. Ikarig. Di kan panawan. Ambok akasapunan na kitagod taway. Isuadi ka panawan, babes. Ang yaman ako. Chua. Agpaimbag ka. Well, laglagi pa ato na kita arapap ta itibiyag. Nakapsot ako, Jude. Iti mabiit. Ipulang kong tibiyag ko iti namarswa. Kadyak kaya't nagladingit ka iti usay ko. Babes. No sumapul kanto iti kasukat ko. Ni Ana, di kayat ko pagdatuna. Nasimpat ni Ana. Amok nga si kaswan na kanto iti husto. Di kanto agparikot. Iti kayam ko. No iso di makatuluyam. Sika, di ayateg. Mataya ko ni iti mabiit. Iso nga ibaw ingon iti sabali. Iriknam kanyak. Kat ni Ana ti kayat ko apang ibaw ingam. Kayat ko makita na ragsak ka. Sakpay nga ipulang ko ti biyag ko. Kayat ko makita ti kinaswit yu kini Ana. Tapno na ragsaka ka pumanaw. Babes. Please, di na ko nawagan iti babes. Nakasarita ko ni Ana. Kat batya ka di nakpaayan day tiyan. Sige, ag-holding hands kayo. Takayat ko ang makita ti kinaragsak yu. Nangrunakan ka, Jude. Ana, please. Aramidin tati kayat na. Para itigayam mo. Sige, Jude. Dato ti imak.
Amuyo, agpagay kayo. Ana, friend, pangasima, di mo baybayan ni Jude. Amom, no kasano ti panagayat ko kan ko, ana. Kasta kumamot ti ipay mo ngayat kan ko, ana. Ana. Owen, friend, di ka madanagan. Marami na kami nga kay daw mo. Jude, mapatkam ka di, tikid daw ko ani Ana ti ayatam. Uwan, babes, mapatkan tikit daw mo. Akyang anak. Kaya't ko ti maturog. Nabanugak. Kaya't ko ti aginana. Sige. Aginanakan. Adda kami lang dito sibay mo. Saan da ka panawan? Mara. Naiturog ko matkayam. Kapayatan ti panagdumog ko dito'y kama ni Mara. Ni, awan ni Ana. Nagawid niya tan. Naimas pala ti turog ni Mara. Nagunag iti matana. Kudilangan tinangpalkot iti tulang na. Babes, agriin kan. Tagtumar kay ti hagas mo. Aguray ka. Saan sabat tinigang agis ni Mara? Babes! Babes! Diyos ko! Naglamiis na kitiiman. Mara! Payanin ipasan nag. Ayatin ka. Balunam ti ayat ko, Mara. Jude, si kanto tayo maisang aba inton kasarma itinobyo. Ha? No kasta? Adan nobyom, Ana? Wan, nabayagan nga nobyok ni Kevin. Lading itak no, Jack matungpal ti karyak itigayam ko. Ay, Jack ngamin kayat nga paayan tikid daw tigayam ko, iso nga kampay idila ang dadya nga inaramit ko. Oras siya ka na. Agpadata. Jack mat basta may bawing iti sa balit ti panagayat ko iti daydigayam mo. Iso nga itapay lang. Kablawan ka ni tumadani na panagkasarayo iti nobyom. Agyamanak, Jude. Kat sapay ko mata, makailiwliwag kan. Gapo iti napagtang tigayam ko. Kat patsak nga dyan napintas nga plano ni Apo Diyos para kanyam. Iso nga impalubos na nga mapasamak ti kasjay. Agpatipkar ka kuma. Agyamanak. Ana. Biyag di tao. Masinungot ayaday ta, tuk-tuk-tuk. Nakasapsapa. Matmaturog pa ila na tao. Umayan! Ni, sikamot gayam, Shirley. Unay mo tasapa mo nga malatiw.
Nagbayag ka mga amang nilukat itiri dawon, Marcia. Ada ka dararamida? Awan mo't kaririing kong tupay. Katanyat gagaram. Tanaka umay ka. Ay, sumra ka pa'y Nagyaman nak, Marcia. Agpababirok namin di amo kiti babaunan. Di mo, ada kadwa mo na babaunan dakal abalay a pagpapaayam. Saan nga ije ti pagpaayam no bilang laeng? Ije ayan ti bakit ken lakay anaganak tay gayem ti amok. Ije matla ka bang ibang nga ili. O anya, kayat mo? Ay, kasanungay nga ta. Sapay sa anak na irwam nga agpaay kas babaunan. Kabaalam day ta. Awan mo't sa bala pag serbya mi jay. Day tay labakit ken lakay. Ilutwam ken ilaba am laeng. Sa bagay, nalakalaang mutkit di ati aglaba ken agluto. Nalangaron, tay bagak ka dagiti amok. Kahit kasano, sumurot kan tungarod kanyakon, tay tulod da kay balay a pagtrabahwam. Kat uwi na, Shirley. Kabailabaya ti agkatulong ka di ka pa'y makalaba dito'y balay, Marcia. Kabailaktuan no ada akong ijay nanang. Nay, agsingsingput ka nga ron ijay Aggagagit ka. Di mo ipakat ijay ti ugalim dito. Anya nga ugalim ngay bagbagayo mo tayo nana. Di kinasadot mo Adaya mo't agkatulong asadaw. Gumagutak tun anana. Tapno mairwamak nga katulong. Pagalaak mo't lang iti experience. Dahito'y ka diti balay pagpaayak kas babaunay. Nagdakkel mo gaya. Wen, adda ije ka na dati anak da lalaki. Iso atay bakit kan lakay laang tikad kadwam, kan pagserbyam ditoy. Di kagdanag ta nasingput dagi ije nga agasawa. Dahito, tagbalin na silid mo, balasang ko, Wow! Nagpintas mo na nabineng. At tapay aircon na. Kwarto tayo anak mi daytoy. Ngam gaputa saan mo't nga agaw-awed. Ipausar mi pailakan ka. Kinunak ngamin iti anak ko saan mi akasapulan ti babaw nun. Takabailan mi paimot kan ni Tata Carlos nagtrabaho. Ngam ipilit na mutlat ta. Binaybayaan min atay sumutagbaya diti sweldom. Anya ngay dagiti maaramid dito'y balayong nanabineng. Kaslaawan mo ti matrabaho dito. Nagadungag pa iso ti alikamin nyo, ngam na urnos mo't akitaan. Agluto ka naglabalaeng, Marcia. Numay papan mo't iti makan, saan kami ang napili iti makan iti asawak? Mayat nga rod, ano kasta nana? Sige nga rod balasang ko, yurnos mo dagita gargarot mo. Sikat makam mo dito yan aginan na kapailaan. Tauray no bigat ka namang ruging agtrabaho. Hey, sige man nga rod nana, tanay. Makaturturugak mo ton. Nawatiwat nga minti biyahe, tanagadayo mo dito'y lugar yaw, nana. Nagadumot tayo tilinuto, Marcia. Kital-talong tayo laang maamangan. Kaya't kung amin to'y spam ken bacon, tata. Iso nga inluto kun Kanda kita daduma, linaon ti ref, inluto ko, ta dandangidan ag-expire. Kaslatay mo tagpapasken na niti kinaado ti linutom, Marcia. Di kayag danag ka din, ana? No, di yung kabailan nga ibusahin kabaila. So, sana masayang dagita. Mabisinak namin una yan. So, sigurado maibus amin dayta. Bakit? Di ka makadlaw. At daraw-raw at ibabaunin ta. Kabailan na nga ibusan ti sa nga gabsoon alabay na. Kalpasan na. Agpunggapay iti mamidwa. Tila madmadlaw mo mat Carlos. Intun kuan mangeg na ka. Kasano ang mangeg nakaturog manang. Apay, anyat orasan aya. Alauna, idinalpas tayo anang ngaldaw. Simbrag ija kwarto na. Sakpay kiti tinang kalungkong itinanganan tayo Anya? Ay, nabannog siguro Pakabanugan na kumangay.
kawang mararami din na. Agluto, aglabalaan may. Kaisula ang mga mintimbaga katrabahon na dito'y balay. Iso malagaya ma. Gamuray pa eh. Apay. Nanyalat na iba kakingkwa ng aramidin na. Isulag. Sa adang agboluntaryong agdalos, unwag inaw. Kawatang kumamot na at trabaho na dagita bakag. Anya mga klase ti babaw ng tikas tama. Ala, bye-bye amon. Nabanog siguro ang naglaba. Hello, Shirley. Nakaawag ka, Mike. Kaya't kala kumustahan, Marcia. Nasayat ka di mo lang ni tabalay dagiti amon. Ay, katun, Naghayahay to pa'y tibiyag ko dito, Numalpasak ang makaluto, Kan aglaba, awan aram yun kon. Sitting pretty akon. Kan sleeping beauty. Ay na, nagsayatan. Kat kumusta ngay tay bakit kan lakay nga amom? Ay, nasaya at mo. Awan mo ko nakadakwada, ta nasingpit da ngagpadpada. Ay, mayat ano kasta? Ala, tarimaan nga roti trabahong dita. Ta nakatumpong kay tinasisimpit nga amo. Naswerte ka, Marcia. Ay, wan, Shirley. Uray mo't isuda, Naswerte da, Mike. Ta, nakatumpong da iti nasingpit ababaw na, Nay, saan yun sa among nga usaran da gito'y daduma nga alikamon nyo, nana? Ipadawat nyo man latan kanya. Tapno nga dama mo makita display di balay me. Nala, baybayam, tamang kita akto iti-itid ko kan kabalasang ko. Ay, agyaman nana. Dagitay kumamot saan naglumaan unay. Tapno social mo takitaan. Ha? Ay, kauna. Marsya, itimplanak ba ni si kape? Taig mong tulangan ijay tires. Ay, wud tata. Sige, mapanak ijayan. Isarurumton ti kape kwan. Wud tata. Kakayo. Sika nga ina na binay. At kape kayo, May. Ay, kauna. Marcia, balasang ko. Ola nga road. Ilakaman yun to ni Tata Carlos nga itimplaan. Wag timpla kayo iti kapiyo. Kanda kayong tumutun ati mangipan iti ayan na. Ha? Ala, da kayong tunti agtimpla, nana. Tanay, masaduta. Makaturturo kakpay ngamin. Kurang titurog ko. Tanagsapa kayong tumot ngamin nagriing itay bigat. Sa kayo asao. Iso ana, lukagak. Sige. Tama pa na kung iti silid ko, nana. Hello, Sherwin, anak ko. Kumusta ka ditan ngay? Nasayat mo't nanan. Da kayo nga Pasensya kayo na. Tay-taak lang nga nakaawag ka na kayo. Ato nga mintos asikaswag dito Barang makabakasyonak mo dita. Ay, nasaya at ano kasta, anak ko. At sapay ko mga rod at makaawid ka ni Timabiit. Ay na, mailiw kami kan. Agmay sa ka lang arudan nga anak may. Adda ka pa'y mo't iti adayaw. Talaga kastananan. Ket, kumusta mo tayo kadwayo ababaw len? Nasaya at latamot Iso na lang ta, daturturay na no daduma. Anya? Apay nga Nukastamot lang. Di sumapol kayong iti kasukat na. Ay nasaanan, tanarigat man ng tagbiro. Anusan mi pa'y laang ni Marcia. Ala, mangantayaw na nabineng, Tata Carlos. Nagluto ak iti tuyo kun tinapa para kada kayo kun fried chicken mo't kanya. Purugaan na kami mo itituyo. Manual daw nakastuti paspasinap ka na kami. Oray na tangla kumatilutwam para ka na kami. Narigat dalos iti nateng. Masapul pa yung ngamin adalusan kun ugasan tinateng ang mailuto. Naimbagday tatuyo kun tinapa ta diretso prito. Nalala, mangantayo ki din. Naimaslat tamo tuyo kan tinapalakay. Nay, sika mo gayam, Shirley. Sumur ka Nag-aawid ka mo gayam, mapadak Wen, kat nadamag ko nagawid ka mat, iso ngay mayak. Ni, mayat di pa magima.
limok magkamot na nagkatulong. Sana na kasi di nakakutkutong ka. Win nga rod. Nagimas nga may timangan. Manula abulan ko ijay kadagiti amok kalimo magamot ta. Huwag nga ron. Bagbagay mo ti kasta pamagima. At least nakargaan ng tilasag dagita bakante akudil mo. Kat, impakadam ti panagawid mo ita. Win nagpakada akmat nga ag day of ak. Mano abulan ko mo't ijayan. Nasken mo't na ag day of ak uri kaskasano. Ka nasayata no kasta. Mayat na pinalubusan da ka. Ni, nagmaya mo na kita nakadisplay dito sa alas yan. Itala makitak na kita Ay kwa. Intad ni Nana bining dagita. Ada pa'y pinggan nga intad na. Intad na, ano, dinawat mo. Intad na ti dadduma. Dinawat ko mo ti dadduma. Ay, imbag ka pa'y nga rod Nagasat ka, takasta dagiti amom. Ngamsyak ngay, didak ik-ikan. Anda nga min imot da. Ay, inatiw ka nga rod Ay, Masidak pa amin akayat ko ijay makaturugak pa iti anyaman nga oras akayat ko. ay na, nagmayatan ti kasta nga amo. Awan reklamo da. Ay, kapadasan na tigreklamo Tama kang ngagda. Siyak ti batas ijay ko naman. Ay, Isus, di ka unay, Marsha. Di mo abuswon ti kinasingput dagiti amom. Tapno sanda ka papanawan. Pagyamanam kay di ata nasingput tinaranaam nga amaw. Di dakto papanawon lagi jay. Tanasing putda, Shirley. Saan da ang maaramid ti kasta? May mayat sa manuawang katulong ta dito'y balay. Tapos sana ka ma-stress. Makapa-stress mo na dyan, Marcia. Di mulat ta ka di ikaskas ni Marsha lakay. Ano usam laengen? Kasla tulong talataken kuhanan at ipanagnaag na dito'y balay. Tawan ket nga rod trabaho na. Tapno damag kwarta na Nakarating to mga may. No apay mga mila nangalapay lang ni Sir Wayne iti katulong ta. Kita mo naman asaan ta nga na iruwam nga da katulong na. Ang subli ni Marcia no bigat saan. Isumot ti kunana, apay aya. Siyak to man tagpaling kay bakit ikanta man iti pagnakman na rin dyan Marcia. Pagsidaan tayo tinatang. Awampay makatawan na rito. Ngamperme abimbim sugan. Limok mo ganito gusto. Kas labigaw na ipasikig inimay dito. Itamot lang ka. Kasla na puyutan abalon. Nagrawat nga ba Mala, bay amon. Sana nasaya at imot timakan. Muna, maglablabo sa bag. Supayan ti makakaambong ang pili ti si daan na. Naimimas pa'y kat ti si daan na ngam data. Adaya makasta. Nay, apa yun tata? Awan mo't karga to'y ref yaon. Puro natang matan ti karga na. Sapay jak kayat ti agsida iti natang. May salat dito'y karabukob ko. Katanusan anon niya tadamar siya. Di kag pili-pili ti si daan. Nanyamo ti kasta. Kasano nga raw na pumigsaak ng trabaho dito'y balayaw. No kasta ti pasidayo kanya. Ay awan kumutungak mang nanano kasta. Madi mo lang tinalok mag-unay. May mayat ay katamtaman na pamagi. Nan, ikandak iti pakitsenda. Ta siyak ti mapan makitsenda. Tiyo mo ti makitsenda. Hawaran, impaling kimeng ti kwartami. Anya? Basit la tinabat-bati a pasensya kung bakit papanawa kung na dyan marasya numapunwana. Mala, sana bale. Tasidagan nga agawid ni Sherwin nga anak ta. Isunton ti makisarita ken kuana. Nakarelaksak. Hindi nag-day off ti babaunin ta. Yung hindi nagsuble. May stress ang manang. May bayat sa nung pag-di-oven ta nakanayon na dyan marasya baka. Marsha, di ka kadipa aglaba. Aldaw nga minan. Madamdaman to pa yan, Nana. Tanay, kalkal pa
pinalpas ko anangan. Ha? Ni, kano ito'y penalpas tayo anangan? 2 oras ang tinapalabas. Nangilabanak ngamin nana. Ta agsaraaw mo ti tiyan ko. Anya? So panawan dakpay lang dito'y salas. Tagpalpaak nana. No kayat yumat. Uray rugyan yun at yaglaba. Ta ituloy kunto intun madamdama. Day, apa ya sikat yung glablaba binay? Ituloy ito ni Marcia, ano madamdama? Ay. Nakabaybayag mo. Kaanon to pa amalpas da ito'y no your uray ko pa'y laan. Ay, sana mabalintigas na kararamido na. Ayan na ya. Anday di salas, na iturog na, anti pa nagpalpana. Paimpantay na kringan. Saan ang mabalintigas na karamid na? Ha? Marcia, agriin ka man kita? Ay, apay aya. Disturbo kayo mo. Di pa naturog. Ninahanap abining taglablabay dayan. Baliktad sa amat yung ti sitwasyon tayo. Sikat sa amat ti boss dito ko yan. Kada kami ti katulaw. Sumanao kayo mo. Ay. May masan ti turog. Ngam disturbo kayo. Di kayo mat disturbuan. No da kayo ti matmaturo ka. Apayakas na kayo. Respetun nyo mo't ati kabayo. Naamu yung nga adamat maturog. Di kayo sumanao. Ha? Carlos Lakay, ni Sherwin magkasimbang part. Ha? Kung kang pansa. Kapit lang, inakringan ni Marcia. Apay aringam. Paybayam. Tapno makita si anak tatikas di alangana. Ha? Ala, umaykan. Intasabtun sa anak ta. Paykan. Sino dito nakaida dito sa fananang? Ay, kwa, iso day tati babaunan dito'y balay. Anya. Kasta tiaramid na dahi tababaw na yung anak ko. Kas lamanti ka maturog. Uray bigbigat maturog. Kas ita, ninanang mo taglablaba. Sakbay tagdaldalos. Ngum dahi tababaw na yung maturog. Tiaramid na. Kanya kayo mutan. Maturog na tao. Ngam sumanao kayo. Nay, damo gayang bisita yaw na nabinay. Tata Carlos. Sino day tao? Basta ka dito aramid mo dito balay. Maturog. Kabayatan ti pa nagtrabaho dagiti dadakkel ko, ha? Ha? Ano kasta? Sikati anak na nabinay kan Tata Carlos? Wen, Jacqueline pagaro pa kastatar aramidam dito balay, ah. Anay ko. Nagsakit nga min ti ulo kan mataksar. Ganti tiyan ko. Aguri-gurak gamin. Nita, nalain ka pa'y gaya mga artista babae. Saan mo't Kulaat ama di tibagbagay. Agkakapsutak nga rudan. Ala, bumangon ka ditan. Ta ako kusam amin ang akagawang. Ta pumanaw kan dito'y balay, itamot lang. Anya? O anya ngay, diawan ng trabaho, Marcia. Kung nagtumo nga mingking ka, di mo ipakat, iti sabali ti ugalim dito'y balay. Natangsit nga minjay anak dagiti amo. Kunamot lang na sino abak nang mo. Saan na abagay ti baknang daya nalastaw. Nangato ti purwana. Saan nga isuda ti ayan ti problema, anak ko? Sika. Kasanaw, agistambay ka man, andito'y balay, ah. Taawan mo tin trabaho. Di mo mga mintarimaan ang ti trabaho. Kaisuna nakatumpong ka itinasingput nga amaw. Mabuso ka mo nga may. Di kay ka di madanagan. Makasapulak to iti sabali apag trabahwak. Sales lady ti aplayam. Sana babaunayin ta saan mo abagay ti kasta. Katulong ti kayat ko. Tamakan ko amin na kayat ko akanin. Kan numalpas ti trabaho, makay na naak. Dahil ta sales lady nga ha? Kanayo na nakatakdar. Aho, uray awan. Kasanungay sound. Alaon da kung nakatulong yaw. Taga kabangi-bang aklaan nga barangay. Awan sabsabali. Sige. Basta nagagat ka, ha?
Diyak kaya ti sadot ababaunan. Uwan, sir. Promise, nagagata. Sige nga ro, mabalin mong timang ruging agtrabaho, intun biga. Hoy! Agreeing ka na! Marsya! Ang tawad! Anya, matindi na lakay. Kaya imasan pa'y latituro. Yung pumanukaw kitin. Tita, may kaksan day nga amok. Marsya! Mabiglaan! Gumayan! Pumangon at manlangan. Nagturay mo't na ito yung amo ko. Nagalas ti aramid na. Unay batan ti kasta pa nagre-ring mo. Aldawan na. Nakasapsapa pa'y laong mo't, sir. Agalas sa ispay la itagsapa. Naladawan day ta pa nagre-ring. Alas 4 ti pa nagre-ring mo. Takasta ti pa nagre-ring ko. Anya mo to? Nakasapsapa? Ala, agawam kitindag unay. Inkagluton, di ka sumanao. Muna kayo lang arudo na bimangon, di ka pala nagsaang mo. Nita, nagalas mo ti pa nagsasaw mababaunanan. Nalalas pa'y kada kayo Sa nagaputa mo kayo kat kunamlan asino kayo mutin amang bugbog kaw kanya. Nita, naturay ka babaunan na. Disturbo kayo iti panaturog. Kayo imasan pa'y lati panagkukot. Ngamring ang dakmat. Jaklay pagarop akas tati ugalim ababaunin. Lawan kon anakalaking ka. Lawan kumuta simrek kada kayo kas babaunan. Kanya. Ha! Bumaro ka langan! Tas umapulak iti kasukat mo. No pumanaw, di pumanaw. Saan kayo pagtatakunan nga amo? Adaw ti master ka sa balay. Gundawayak ti kaawan jay lakay nga amok dito unag ti balay na. Ako kusok amay na pakairanudan dito balay na. Tapno makabawi ak iti panagtrabaho kiti may isang aldaw. Nagbasit intod na swildo kiti may isang aldaw. Kurang day jay. Jay relo nga adda ijay istante. Nagpintas. Alaga ko. Ipaunag ko iti bag ko tapno saan ang madlaw. Mapanak nga rudan, Sir Lastaw. Mabit lang. Di ka basta rumor dito balay ko. Nay, apay? Idi may ka dito balay. Kipit tabag mo. Ngam itataagawid kan. Nabnabsugan tabag mo. Ha? Ay, nakita'y badok na kito'y asar. Ala, iti sumtibag mo. Takitag ti kargana. Adda karbanga amang check up iti bag mo. Manjak Apa di mo kaya't nipakita? Adda ilumlumang mo niya. Ha? Ala, iti sumtibag mo. Kitlukatam. Nagtatakaw ka. Ha? Tikunam, makaligtas ka. Adda ti CCTV apam managnak kenda gito'y adda dito'y bag mo at tinakaw mo. Idarum ka, Marcia. Di ka pumanaw. Tamanga yabak iti pulis. Di lang mabalay na di da kun idarom, sir. Ta isublik mo't na gita. Jak mo't tuluyon nga laan. Isublikon, sir. Kunak basura da gitan, ni sungay nanak. Ha! Nalaing kang agrason. Siguro, si Kudin nga aramidam ti Kastuelnya. Wala, saan mo't italaang. Sorry, sir. Di da ko man idarom, pangasiyaw. Masapul amay kan kay ti pagnakmam. Tamangan no aramidam tumanin iti sa bali. Pakawanan da kuma, sir. Isublik da kita. Di da ko maidarom. Ay nagar-aramid ka, Marcia. Makitam ti bunga ti kasta nga aramid mo. Nanang, anya nga iti aramid, tulungan da kuma. Anya kuma nga iti may tulong ka. Risutem day ta problema. Ta, sinirek mo man. Namin abinagbagaan ka, gam natangken ti ulam. Saan nga amin ang matumpungam nga amo, ket nasingpay. Kayang-kaya ida. Hay, nakatumpong kalaki nga rudan, iti katapat mo. Nanang, pagnakmam daytan, ken pagadalam daytan, Marcia.